punapi gatrane samian ya sengkara sami rahayu ge ringgalahe mangkin bapak puniki jagi metaken napi mangkin pepelajaran nggih patut rahinane mangkin puniki iraga macam melajah ngeuneuin indek paribasa Bali. Nah, sira sane uning napi nika paribasa Bali. Nggih, patut. Paribasa Bali punika wantah basa rerasmen yadin panggelut basa sane kaangge desa jroning mabobosan utawi magagonjakan ring pasaritrayan. Nah, mungkin sira sane uning aku de akehnya nih iraga melalui paribasa Bali. Nggih, patut. Manut we simpan AB iraga puniki medue 15 soroh paribasa Bali. Inggian punika sesongan, sesengakan, uang salan, sloke, belat badan, peparikan, pepindan, sesawangan, cicimpedan, cecangkriman, cecangkitan, ros ngempelin, sesimbing, sesemon, lan sipta. Nggih, duaning samian punika sampun uning tekanin paribasa Bali puniki makin malih pepak meraken napi ke alite nana mau bosan ngangge bahasa Bali tawi ngangge rikala bosan punika ngangge paribasa Bali taler sampun ke alite punika preside mau bosan punika ngangge paribasa Bali. Nggih, duaning ada di samian puniki dereng boleh tapi dereng nanang ngangge paribasa Bali rese jeroning mabobosan ngiring mungkin iraga melajahin paribasa Bali puniki sakewanten ring pepelajaran sani mangkin puniki bapak hanya memfokuskan tapi hanya mematok pembelajarannya utawi pepelajaran mangkin wantah kalih soroh kemanten inggian punika uang salan lan peparikan. Inggih hadiri tema kesami niki bapak sampun ngecen teks singkat. Teks puniki ngenenin indek babaosan ngangge peparikan lan uang salan. Pak Lunas mangde ada di punika sareng sami wacen teks punika nggih. Nggih. Yening sampun usan wacen teks punika mungkin Bapak mentaken taler Pak Lunas mangda di punika nyawis pitaken Bapak nggih. Cawisan nyane punika patut ketulis tawi ditulis di buku tulis. Nggih, yening sampun samian sayaga. Terus catat nggih pitaken nyane dumun. Sanika pertama, napi nika peparikan lan napi nika uang salan. Sanika kaping kalih, napi pabinayan peparikan lan uang salan. Sane kaping 3 napi ceciren utawi cihna utawi ciri-ciri saking peparikan lan uang salan puniki. Taler sane kaping 4 punika durus karyana utawi surat siki peparikan lan siki uang salan. Inggih ada terima kasih duaning sampun samian punika usan nyawis tur nulis cawisan nyani ring buku mungkin dados pupulang buku-buku punika ring meja Bapak nggih. Mungkin Pak Lunas taler lajeng ring kalih
sisir kemanten sire sane nanang tapi sire sane preside ngicen imbe saking peparikan dan saking wangsalan. Imbe ini pada siki peparikan siki lan wangsalan siki. Nggih yening ten-ten sane nanang ngicen imbe bapak sane pacang milih nggih. Alit-alite punika. Sandika pertama punika pelunas majang Gede Surya mangda presiden ngicen siki imbe peparikan taler majang ring nyoman tari ngicen siki imbe wangsalan nggih. Nggih patut suksema sampun ngicen imbe ngiring icen keprokan tangan majang Gede Surya sareng nyoman tari nggih. Nggih terima kasih sami. Mening iwau sampun preside kesaksian pengicenan imbe. Inde peparikanan wangsalan sani mangkin lanturan bapak ring sesi tanya jawab. Nah, napi alit wenten sani pacang metaken durusan bapak. Dados napi alit punika nenten uning tata cara nyusun parikan atau wangsalan punika. Napi alit punika wenten taler krona-krona saking imba-imba iwau sanireng kauningin tegas nyani. Durus beli bagang iriki sarang bapak taler sarang timpal-timpali samian. Inggih alite makasami duaning samian sampun presida usang ngelaksanakan pabrik bagan majeng bapak taler sarang timpal-timpali sinamian. Nugi pabrik bagan puniki presida ngotong hasil alite punika presida uning tapi waget ngendenen peparikanan wangsalan puniki. Nah, sani mangkin bapak malih ngicen teks peparikan lan wangsalan. Sakewanten sesuratan punika wenten sani ical utawi rumpang utawi kosong. Ing sajeroning kruna-kruna utawi sani tiosan. Mungkin Pak Lunas majang alite punika mangda presida ngejangkepin teks punika untuk kruna utawi langkara sane pineh becik. Sakewanten alite punika terdados bingung duaning bapak puniki sampun nyaya gayang pilihan jawaban sane pacang adik-adik pilih. Mungkin terus karyanang punika jangkepin taler Pak Lunas sajerone alite puniki makarya tugas puniki Pak Lunas mangda alite punika dados kerjasama sakewanten nenten dados mepalian HP tawi nenten dados ngererah jawaban ring HP diskusi dados ngalih jawaban di HP sing dadi. Nggih durus cawis alite nggih duaning sampun sami alite punika puput tawi sampun usan makarya ngejangkepin kuna perusahaan icari sajeroning peparikanan wangsalan punika. Mangken bapak pacang wacen teks punika sane jangkep tawi jawaban jangkepnya nih jawaban sane pindah becik. Pak Lunas saja alite punika mangda presida mirengang tur sepisanan mengkoreksi pekaryan alit-alite soang-soang tawi memeriksa hasil kerjanya sendiri berdasarkan jawaban bapak. Nah alit-alite makasami durus pirengang taler langsung koreksi nggih duaning sampun samian presida
puput mengkoreksi mungkin harus pulang sareng bapak hasil kerjanya nih penike. Selanjutnya nih duaning sampean ayat punike sampun presiden pulang sampean pekaryaannya nih mungkin Pak Ngicen malih tugas pajang realite punike angge nguji pangresep malih. Bapak puniki nunas mande ada punike presiden membentuk kelompok sane kewangun untuk kalih sisio. Tapi membentuk Pak minta pada adik-adik agar membentuk kelompok yang terdiri atas 2 siswa, 2 orang. Selanjutnya nih Pak Unas mangda lelet punika makarya teks dialog ngangge peparikan lan wangsalan. Resiyoni makarya puniki sedurungnya nih Pak Nunas mangda alalite punika makarya dumun peta konsep utawi pokok pikirannya nih dumun. Tapi dados taler sinopsisnya nih resajroning teks dialog punika. Inggih duaning samian punika alalite sampun usan makarya pokok pikiran utawi sinopsis utawi peta konsepnya nih. Mungkin dados punika kumpulan sareng bapak taler usan pulang niki ayat punika dados nganturang makarya teks dialognya nih nganutin napi sinopsis tapi napi pokok pikiran sane alit adik susun iwawu. Ini halit terima kesami duaning samian punika sampun usan makarya teks dialog sana mendaging keparikan anu bangsalan mungkin teks punika dados pupulang ngajeng bapak taler mungkin bapak pacang manggil nika siki kelompok mangde presiden wacen hasil dialognya nih iri-kiring ajeng kelas nggih inggih duaning samian punika sampun puput utawi sampun samian presiden wacen pekaryaan dialog sana mendaging peparikan anu wangsalan mungkin pepelajaran puniki pacang puputan bapak duaning galah sampun kadi panemaieu. Suksemong nggih alite sareng sami samian punika alite sampun duog-duog sampun waget dados disebut presiden melestarikan bahasa sastra lan aksara Bali ne. Nggih, papelajaran puniki ring rahinane mangkin Bapak puputang untuk para masanti. Om Santi Santi.